Assalamu alaikum mekendeshler. Qandaysizlar, amansızlar, tinsizlarmi? Bugun 4-kun 22-dekabr Moskva. Xudoy buyursa ishni boshladik. Bismillah. 8:30 bo'ldi ertamank. Bizde pagoda вообще yağmur yağdı. Düşünüksüz o. Je kış bu, je jaz bu düşünmüyor şimdi. Pagodasına. Koefficientler canı ölü kalıptır. Күндү кандай болот дейш, кандай жок көрсөтүп беришке аракет кылам. Жакшы. Сиздер колдоп, коштоп коюңуздар. Күнүңүздөр берекелүү болсун. Тынчылык, аманчылык болсун. Кеттик анда месе. 17 minuta da gelin. 1081. Вообще шикарный опыт, ya. 5 kilometre 500 metrege 7 minutada gelin. 349 rublga. Болгону 600 metrege gelin. 600 metrege. Так, üçüncü zakaz 5 minutada gelin. 302 rublga. 1 kilometrege. 16 minut 27 sekund et. 844 so'm 11 kilometrege. Очень хороший заказ da bunlardan. Xudoga shukr. Alhamdulillah. Zakaz yaxshi. Дальше ketamiz. Дальше тянем deydi qo'y. Tyanch. 1 saat 6 minuta da geldi. 1508 28 kilometrege. Дальше zakaz verdi. Baralık ayağımdan geldi. 56 minuta da geldim. 1209 8 kilometrege болгону. Коэффициент вообще güyodat. 3 zakaz aldım. 3 altın benim. Varayınca дальше. Yirmi minutada gelin. 534. Где-то 3,5 kilometre olsa gerek. Пробка ölüp kaldı вообще. Казанский vokzalga kelib qoldi. Казанский. Үйдүн жанына кирип калдым го, үйдүн жанына. Bir klient özünчө недовольный болот. Айттым ичимен, недовольный болбо, уже таксилердин күнү башталды. Taksilerdin murdu asmanга жетти. Kımbatta oşoğu da süzeyne desimem. Yolu düşüp ketdi. Andan keyin içmen oşent koydum da. Kıçalat bobo taksini hazır murdu asmanda dedim. Tamam 11 minuta da 383 rublga geldim. Yakın ileride buldu. 1 saat 40 minutta 2368 36 kilometrege. Нормально.
Mekende işte iş bitti Kuday buyursa. Все, uyga git, домой. 10 saat işlepin. 10 saatta 15 sakazlıkpın. 10.820 rublga. 1,5 arenda. 1.300 benzin, 500 so'm abet, qolgani cho'ntakka. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Keyingi videodan ko'rishguncha omon bo'linglar.